أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نgamjosta hamili mridunge harima baramiج hatu inu harma page hatu inu الواقع القمري بلا قناع إكاو. أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نgamjos tahamili mridunge harima epajia hatu inu ne barnamaji hatu inu ikaw ngarjo itekeleza au itekeleza harima epajia inu الواقع القمري بلا قناع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأيضا na wala wandu ikao wou tsanganyihane nasi hau wou ridunga harimaze paji mbali na mbali tosana salamu na zimwendeleni wa khasatan do wandu ikao ni huridunga harima epaji ya habari za Komor wa aidan no wandu ikao mnyuridunga harima epaji ya Ushe Media wa aidan na wala wandu ikao wou tsanganyihana nasi harimaze paji za hau khasatan tosa na salamu na zimwendeleeni danyi neze fami za hanyu biidhnillahi taala. Siku leo ngamina maudu ikao iyo maudu muhimu. Iyo maudu ikao ngamjotimizi hadisi ikao rikari hadisi mfumo rakanuo ya uhusu baadhi ya ukritike ila aqli de aqili ya hatu ya kikomori ikao ngejonjia harima ejanib yahe dini wa aidan ngejonjia harima ejanib yahe politiki. Ejanib yahe dini randi sa fikra asasia besemu ya dungaye directora ifanya juzi jomkinisha rambuwe ukane maudur joi timizi lelo joi tekeleza lelo ngari timizio izo ikao durandisa harima direct yabira. Lakin ejanib yahe politiki dokana ngar kritikeo mbabi he aql ikao ngende sawe daula bana yo muhim de namna ikao sisi rasome aqil ikao ngende sawe daula namna isomao ze siasa za he dunia wabitali ngekopele yao siasa za he dunia no iliza aplikewa harima ensiya hatu yo de jani vikao ngarjo kritike ya akili ya kisiasa ya he daula ya hatu wa Komori. Tayeb, suala muhimu wa Komori, sisi ka daula ya Komori hal rihana strateji ya ufikirilia ya daula hatu au karjahana strateji ya ufikirilia ya daula ya hatu. Ikasamba fikra la strateji yoda zila fikra muhimu yoda ila qiraa da ila msomo wa he aqili yendisawe daula o mahalani kao ngarjoko fanye siasa rekada harme kontina rekada harme ligarabu rekada harme dunia o mahalani ho pia wakadimishi wa msomo ikao ngojoto shizai aqili ya he esani alqarar na olamrikao ngojoko renge decision ya kinaye na zila information ikangu jozi parisa haremwe misongo o mahalani kaho yora vumbua de kontina de mwe Afrika da haremwe warabu da haremwe dunia ikao sisi ujihunra harimaze siasa hizo nsipi riparse information ikao nge joshi nda isaidie ulamru ikao nge harimayezi ya henti strategy ya henti siasa ikao ngejo msaidia nori parise bahati ya fursa ikao ngejo hakikisha ze intereza he daula arudira angalio bahanukanga bo khatar wa he daula hatu na zila intereza hatu yude fasiri ni kusudia ukana ngabo strategy harme daula hatu hau kabati strategy yude fikra al-asasiya. طيب لسؤالي لفيلي ikao amjorudin liuzisebano na boilo birasmi ijaba
sisi ngasina hawia, ngasina identite ya siasa, ikao ngarjo ushindari rambuekana inu de siasa ya Komori, jiheli kana si ushindari rambuekana inu de siasa ya Faransa, inu de siasa ya Marekani, inu de siasa ya China. Ze daula izo pia ikao rizivumbua hau na za satena wahana identite ya husuye siasa ya hao. Mbushinda harambua. Kana inu siasa ya Marekani, inu siasa ya Faransa, inu ya Chini, inu ya Rusi, inu ya ze daula izo pia. Sisi Komori hana identite ya he siasa ya hatu. Mima mjoshinan rambue kana inu de siasa Komori de rumilo wanu, au sisi ngarikopele yao siasa. Yude wanu nkusudi yao. Izo za barinde ni uzisema suala yayo wa Komori. Na mangalie ila jana takriban rais wa he daula hakosinye marsum ya uhansi wandu wa joko dirige eze tabuho za he Olympics joko relwa Komori 2027. Eka ngamoshele yao hadath hamadiyo ikao ijiri jana au juzi. Na mrudimre jai mangalie mana video tidungu harima page ya Baiti Salam. Mrudim mangalie namna rais wa he daula ya kosinye ye marsum ila. Mangalie namne protokoli ya kaya. Rais wa daula hakans harima shahiri ne tablo madhamana wasa wa mbali na mbali wa muhimili yaho ingoni. Mashahadi yonge jomni kani fikra hindi wa Komori. Yodo banamba ukana hindi hali siasa Komori gasna identite ya hatu khasa hau kartsina identite ya hatu khasata. Ilo suala muhimu wa Komori. Muhimu. Heni mrujo some mashahadi ila ujo yangalia ujo rejei Marekani ya ishele Trump fikra au bi akhar. Washele yao namna Trump yako sinye mikataba. Ahimilodi ngoni ya sinye ya juse papia unise wanduka hasa hasinye omkataba. Eza jiri Komori mushabe nizo Trump raisi Marekani ya kufanya. Bimana hindi sisi wa Komori kadaula kaakili ya kipolitiki ketufanya intaji ya fikra ya siasa. Sha sisi ngari kopele yao siasa. Hasibabu dokana kabatsi identite hawia ya he politiki ya hatu ya kikomori rijuhamba ukana inu siasa mimbaladina khasa. Yo fikira muhimu wa Komori. Tay. Zabari ndiri kopele yao shekiliyat, shekil. De sura, de picha basi, shakartu kopelea ye madhumunu. De namna ya siasa ya Marekani ikawa ipangiha wako hansize faida. Jimlifu harimayensi yaha. Shasisi ngarsingo kopelea ye protokoli ko jire wakati kangu sinye degre, rekangu sinye marsum, rekangu sinye mkataba, ngari kopele yao shekel hamadaila. Asibabu dokana ya akili yendesawe daula wa Komori, wa nama, wa tukufu, rahakarja wasuli harima daraja, ukana ya akili ya kipolitiki irinike siasa khasa ya hatusi wa Komori. Lidhalika ngari kopele yao. Na yo mushkila asasi ya wa Komori. Yo mushkila asasi. Tay. Heni mrikangu jusoma siasa Marekani. Na hiyo strategy ikao Marekani yo hidunga. Yo strategy ikao yo hansi wanazila pay puissance ti Marekani bai. Shawahana mbahindu harme science politique. Si huambakana al-muhaddidat al-asasi li ayi siyasa. Den rongo ikao yo pange strategy. Den rongo ikao ngejotsongeza Marekani yafanye siasa Komori, au yafanye siasa Kenya, au yafanye siasa harimwe Afrika, harimwe Asiatic, au harima ze pays za Europa. Si huamba muhaddid. Itongeza ukana wewe ujokorenge decision, gojuamba kana nga mwendo hunu, siasa hangwa mjwe bita hunu, tina bita hunu, au nga mwendo hunu, au tina henda hunu. Si huamba muhaddid
للسياسات الخارجية بطبيعة الحال. طيب هنا مريكاو يوسم السياسة ماريكاني يوبونزي ngabondongo muhimu jiddan yodiona mbakana hindu wa Komora ya akili yatu ya kikomora ya kipolitiki ketusoma siasa yatowa khulasa yatowa fikra ra aplike no ilira josoma zeba hanu walo danger hes edawla hatu no bahanu walo bahati na fursa na intere edawla hatu shasisi ngarangali yawe namna Trump yako usinye watu risinye rifikiri ukana bala sisi redi ha dawla ku ikaunge athirishao harima dunia yo mushkila asasia harima janibi hiyo ze principal ikauzi hansi siasa Marekani hindu wa Komora yani mlikangu josome siasa ujo parsa ukana hindi de petrol des ressources ya mwalo de petrol neze ressources rekaresos madi petroli uranium tijina hindi nizonti pia mzijuwao yabili des ressources za kiakili za kiwanadamu bono Marekani za universite za hahe neze centre cultureli zonti pia zo stakbili ma muhajirin za akili kaunga ziro hao harmazenti za hao zende Marekani zende za dofanya intaji ya fikra wado produce fikra lidhalika yo fikra muhimu wa Komora sisi rikopelea namna je Trump ya kousi shakar suko pelea namna je ya ko tahaze intere za he dawla ya hai des ressources yo muhim harima janibi yabili ya hansie siasa Marekani dokana dailar ko hambakana the balance of power de tawazun alqiwa tawazun qiwa aidan na tawazun strategy wake balance ya strategy baina ze dawla zonti pia hanamna ikaw Marekani ngujo kade premier shakabati mduka ngujo mtendea tawazun bajuka balance ya ki arme teknoloji ekonomi yeye yake de rakamul awwal wa premier lidhalika sisi wa Komora namna ajeri ursoma wa siasa hamadio sisi sirso ndari kopelea namna aje Trump yakausinye papi mushkila asasia he akli ikao ngende sao dawla ya hatu fikira vile ikao yo harikisha yo fanya movement ila siasa Marekani do bahanu bwalo nzia zikao strategy izo dizo razamba fatra kana place hatu sisi mbuju angalie geography angalia Komori ngujo parsa kana ngasi harma place strategy na abo ila place ikao ladhimu sisi rihunde faida rihensi siasa ikao ngejori nika faida harima ensia hatu hiyala na zila ndongo ikao ngizo harima dunia sisi karsufanya enamnayo ngarikopele yao namna je Trump yako sinye papie sayorenge protokoli himodingoni waono zenongozi hisabala rifikiri kana bala rirendi hadawla qawiya namangali kanat Panama enamna Marekani ya daima ya saidia ze pei kaungwa ukaribu nae wa kontroleze enzia hiyo namangali Swiss kanati Swiss ilo Egypt namna Marekani enda saitire ya kontrole Egypt hasibabu de place strategie namangali kanat Hormuz ende gusaidio Emirati yake contre na Ira harmwe place la mana ila place strategie namangali Bab Mandeb ilo Yemeni Eritrea Ethiopia harmwe mamari na Somali harmwe place ila ikao ladhimu zemelizolo khaliji zibirebala hende hasaidia Imarati hende harenge Somaliland wazingara ngwa kontrolewe place ila msihemba bititi hende hazingara ngede na Kenya aya kontrole ze peikao ze enzia ikaunge jola waranzibo juwala harma Somali usiha henda Kenya ijebire Mozambique ibire Komori hatu hende ha kontrole Kenya lidhalika yo fikra muhimu wandu ikao ngamfanyao siasa harmwe hatu na mkopeleye zenjema zilo harmwe siasa shamtsende mkopeleye ukana mndu namna je Trump yako usinye papie namna je mjo renga wandu jarimise wandu wakensi warishilie warako sinye papie warako fanyari hensiye wandu ikao waje kuendesa ye jeu ya Olympique ili yo fikira muhimu ndongo hindi ziharikishio zifanyo movement ya siasa Marekani de petroli
des mawari, des resources zonsipi e yabili wakitawazun balance of power wakitawazun watikepei jote ndi ya Marekani reka ki arme reka ekonomi reka thakafian reka haul izo zonsipi de mana kanga mjowo nangu jorema shini yendi amreme mfanye sanction yendi amti harma unkuba yendi ya zingare Rusi yendi izo zonsipi no ili wakitawazun balance of power au balance ya strategy yo fikira muhimu yende ya kontrole ze place strategy des enzi ya strategy rekade za ubarini rekade za de mahal ladhimu yake yabo no ili ya joshinda ya Paris ze interesa ha e abili ya saidie ze peika ungwanji yao harima e siasa ya si kwamba de siasa te tahaluf washarikiana na wandu hindi ladhimu ya wasaidie wandu kaungwa aidiyo siasa Marekani mangale Kenya Komor arme sharqiya hatuila mu Afrika de mdu strategique wa basainu Marekani ngumhonsi ya prepare roto na Kenya no ili ajia wajihishi harima masala ikao do iliyo conflit ya hahe de na shi na mangalie yankodo ya he na Rusi mangale Ukraine gusaidi yo Ukraine no ili yazie Rusi arima ze peikao zilio karibu na Ukraine na hunu zonsi pia no ili Rusia tijo tsambalia zemvuzahe zinde bahalani hunji na mangalie da hubinse na mangale Iran na Israel arme Middle East ujo saidi ya Israeli no ili yazie Iran ya tirendehe pays puissance na mangalie Kenya na mangalie Chile na mangalie Canada izo zonsi pia yosi ya saikao ngefikirili wao idhalika wa Komor mafunti madhamana wa daula na risome siasa hau kweli sukana rendera kopele namna je Trump ya kusinye papie fikira muhimu arme siasa Marekani dokana youzi ya heni daula itimbiskule harma ila siasa ya hai awijo mtsongeza kana ya tikae de number 1 harma dunia lidhalika nga mjogo na hizo zonsi pia ze mashakili kao ya zilio harima e dunia fikira muhimu wa Komori zabarindi ntekelezo fikira dokana wakati naonaye video ya hera iswahe daula initia hamu hakikatan ukana sisi akili hatu hata haba sainu ngasina wandu wa desao daula sha kartushinda ufanya produce fikra kartushinda produce siasa ya hatu mimbaladi na khasa shanga joko pele Faransa joko pele Marekani na bozonti pia walangu wafanyo siasa bimuqtada hizi nsiza hao nizo watsa hao shati ukana wafanyo siasa ya hatu sisi yo fikra muhimu ya fikra muhimu hindi wakoma wanama watukufu madhamana nyuma ko protokoli mahansi kana na rikopele Trump namna ko usinye abo fikra amaq rahana abo fikra muhimu rahana risome namna je akili ya Trump iko fikiri yu muhimu namna je akili ya Trump iko usoma zenrongo zilo harma dunia yu muhimu maana hiyo de joto ngazamwelewe namna je hantio siasa harma dunia ya joko endesa daula puissance lidhalika ladhimu wandu waloha nwe protokoli wandu waloho fer étranger yu fikra muhimu wandu wakensi wafikiri zabarindi era iswahe daula mwafanyina mnengi طيب zabarindi lifanyina mnengi arso fikiri ya akili ya Trump namna je ako fikiri namna je fikiri ya hansi siasa sisi rakopele e tariq rahansi siasa ra wasili harima natija muhimu ya he daula hatu la timure leo kaifa yaqra ya aqli yatra shatsuka kaifa yuwaqi maana yufikira muhimu wanama watukufu wa Komor طيب yonge jumli kani fikra hindu wa Komor no ili njibu le suala na tendezo mwadoni ngasna hawiya ngasna identity ya daula ya siasa au karsin abada karisi na mangalie no ilini akidishe fikra fikiria manodokana na mangali wafanywa conference Tiji Morris Sambi harudi hajafanya conference Doha Rais Azali ndiye afanya conference Paris izala wanahindi karsingo kopelea wanafanya conference
bangu mfanyo conference wala bangu mfanyo jam mafi ya akili kaiti ya ukansiri produce fikra wa Komoro wei hakopelea bangu mkopelea copy paste bas fikra na mangalia vili suala la uzisi wane mara Israeli sambi namna jenjo kadimisha daula ya hatu Komoro hende Doha hende Al Jazeera heni mala ya hima uswambakana juzuru kamari waruansi pia ngwajua Komoro de namna jibule suala hilo heni mala jo henda uswambakana juzuru kamari طيب Rais Azali harambia kana mimi tsende harmwe inu Afrika sijuliza juzuru kamari sijulize Komoro but tsende harmwe inu Afrika renderi julize Komoro ngamangalia woi hambakana heni mala jo hima kujamba juzuru kamari bahe woi hambakana mimi timbehani harmwe inu Afrika no ilimju karsuto wa fikra wa Komoro ngarsingo kopelea copy paste woi hafanya inu banguga mfanyo inu woi hafanya inu amfanyo inu wahaka طيب يا بيلي غارسينغو كوبيلي شكل يا رارو عفوا غارسينغو كوبيلي شكل خارج شكارسو كوبيلي مضمون كارسو كوبيلي mnofu ya wanu wa wasili harima fika sha ewa ihafanya enamna fanya mtungo fanya bangu batina kana tikati tangalia enamna ikao hafikiri qaddara wa fakara hata wasuliba na hiyo mushkila asasi طيب tumangalie namna sisi kopele Faransa hata harmwe hafla ya he watania raisia rohe harmwe le gari ya hime wa ila akhiri na mangalie za jiria basainu rais wa he daula hata ye drapo ya he Union Africa idotilo misirini wa Komoro idotilo misirini kanga moshele yao de drapo ya Afrika na baba kama fundi wa dini wasoma wajua wa ilmu de drapo he Union Africa idotilo hom sirini ya juma wakati rais wa he daula ya kotowaze hutuba za hai namnaje Trump ya kosinye rais wa he daula hardi hakopelea namnaje ya kosinye wahakadha kartsina akili ya ufanya intaj ya siasa khasa min baladina walakin borisono mustawa ngari kopele yao wa ila akhirih na hizo fikra kao zitekelezi wa kathiri min ulama ngabjo parsa Ibn Khaldun ngabjo parsa wa ulama wa Gustave Le Bon Mwenyezi Mungu wa rehemu wa wonsi pia wakati akili ya haho ito ushinda ufanya intaj watu angalie mrikao ya ushinda ukana wala afdal wadiso mkopele ya fizihi wa nahlihi wa ila akhirih dhalika yo mushkila asasiya wa Komori na mangalie mushkila amandu طيب no ilinsaidia ya akili ya hatu ya kikomori ya kipolitiki namna je wando ko hansi aulawi ya siasa dema makana lazima rangalie namna je Trump ya kufikiri ya wasuliban shakar sarangalie namna je ya kukansia signature wohamba mbahindo aulawiya deza muhimu harmwe siasa deza muhimu harmwe kontina deza muhimu harmwe mondarab deza muhimu harmwe duni o mahala nikao sisi ngarfanyo siasa eza muhimu hindi o muhimu wa haturifanye siasa ndahu da harmwe Afrika da harmwe mondarabu au da harmwe dunia yola dhimike qiraa ijoka wadih wason mwema dhamana wa Komoro watukufu dahula dhimuri hensi aulawi yetarkizi ya hatu yonsipi garifanya siasa harmwe mondarabu da harmwe Afrika au da harmwe dunia yo fikra asasi bina ala dhalika ndabor jo hansize dawla ikaungizo muhimu harmwe kontina hizo dawla ndai birjo kone raifanye mkatabatu sinao haula heze ndongo ikauneze bezo ikausisi ngarizita hao fikra muhimu jiddan harmwe masala hii de aulawiyya ya humahala nikawa harjuko fanya siasa yomonsi de aulawiyya de mahala nikawa ngarjuko tene harma ma question muhimu ngarjuko tene harma question hindi question ya he amani question ya ekonomi question ya hamsomo question ya teknoloji hindi yo hamba aulawiyya rihensi aulawiyya he siasa ngarjuko fanya siasa ndahu rihensi aulawiyya
ya heze qadaya neze kesio muhimu ikaunga ziko njia harima siasa ya hatu Komori. Tara niso kesio ya amani, aungara niso kesio ya ekonomi, de thaqafa, de msomo wa ila akhi. Izo zonsi pia ladhimuzi hensi wa strateji. Nabu ngazanza wa akili strateji. Ijo kansi ifikiri harima ejanibu iyo. Heni dawla ikanga mjoyo na wa Komori harima dunia. Ihana mbahindu ikopara wathiqa watania. Wathiqa watania hiyo yo hansi awlawiya he dawla. Yo hansi siyasa ya he dawla. Marekani uhani wathiqa hiyo, Faransa, les pays puissance, les pays ont tipi. Sisi umuhimu hatu hindi harmwe siyasa. Umuhimu wa hatu hindi wa Komori harmwe siyasa. Wallahi la adhun ukana ngabo mkomori joshinda amabode madhamana ya joshindari ni kejawabu lijo kina iza mkomori. Umuhimu wa siyasa ya dawla Komori hindi la adri. Wanungu wajo khtalifiana masuala na majawabu harmwa hizo. Na wenu wakati mjenda mauzise Marekani umuhimu wa siyasa Marekani hindi kujuambakana baka Marekani rakam awal harmwe dunia. Nganzo Marekani ya tende dunia wasike mrujo mshinda. Yudele jawabu wajo unika. Sayunga arjo khtalifiana harmwe strategy. Namna jenjo kuwasuli harmwa hadafiyo. Yukarjahani hizo harima siyasa ya hatu Komori lidhalik. Wala rambauka de makafiri. Rambauka ngwa jenda mroni. Ngwa aplikeo qawlullahi subhanahu wa ta'ala. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Suala Mwenyezi Mungu yauzisi binadamu. Hadihamuzisanyi wa Komori. Sisi karjajibu le suala hilo. Shai makafiri walijibu na mmono mahalani kaudo wa wasili. Lidhalika Mwenyezi Mungu arudi amba ukana hindi kullan numiddu haula wa haulai min atai rabbik. Hene mrungujo nikiwa hema juhudi kaudo ya diyafanya. Lidhalika wala ramba ukade makafiri na mangalio mahalani kaudo wa wasili. Sisi na kubidiri fikiri jena mna wafikiri na mangalie ze fikira ikaudo zilio harima o mushtamai wa hatu wa Kikomori. Yo fikira muhimu wanama watukufu wa Komori. Fikiria sasa na ijo saidia ukana namna jerjo kuhansi siyasa wa Komori. Ritawe ukana rikupeleye namna je Trump ya kusinge papie. Wahamba hindukana harmwe science politique somba mustawayati tahlil. Do mustawa he analyse. Mustawa he fard de mdu ikangu jo korenge karari. Amungar jo kuangalia iswa he dawla. Rangalie mauzara. Arudi rangalie mustawa wa he dawla. De dawla ilawiyo. Duchuka nzari fanye taamuli hatusini. Arudira angalia mustawa wararu de nidhamu duwali de system iliyo harima dunia. Mustawa he fard mwanadamu rjo kwanza angalia rifanya analize ya he siyasa he dawla ila ngaranzora angalia iswa he dawla. Rimsome ndondondro. Sisi eni mdukangu rjo kwanza some siyasa Komori abola dhimu yangalia iswa he dawla azali. Azali ye silamu hawe kafir. Lo suala muhimu. Namjone baadhi za tafasili hizo kana zitafasili hindi cha hizo fi siyasa. Harmwe siyasa yoyori nika muhimu. Wana yo muashir muhimu. Silamu haweti silamu. Silamu yo swali haweka swali. Ye mutashadid haweti mutashadid. Ye imani ya loni yo hindi. Yo fikira muhimu. Ye biaya hindi. Ye mlozi hau ye mlimaji. Mjini hao mjiwamba hau mji wa ila akhiri. Dobiye ko shinda ham athirish yo huishiliando ezi mwende sawo hindi deze fikira za kipolitiki hau fikira za kidini si hamba mustawa wa he mwanadamu ikaunga rjo kuhanza rifanye analize ya he dawla ila mustawa he dawla Komori eze puwa zilone dawla Komori hindi hali nga uharima plasi strategy hali nga una gashi hali nga una jeshiku hali nga una zombo haungwa una wanadamu wasuma wenji izo sansi pia si uhangalia ila nukat kuwa wa nukat dhafi ya he dawla muhimu wa Komori. Ardira angali Komori si unja hama tahalufu ya tudasinando ze organizasyon ka urinjia izo zo muhimu au zo ti muhimu izo zo ushinda zi athirisha harme dunia hauzo kazi shindi
wa aidan rangalie wazin ya hatu sisi harimwe kontina Komori wazin ya hao hindi rijoshindari wane na Madagascar rijoshindari fardishe siasa rijoshindari ziye kanat Mozambiki la wati viremeli au kata joshin ranzora angalie wazin ne poa he daula yode ka mustawa he mwanadamu na mustawa he daula au mustawa he nidhamu system he dunia nzora angaleze pay puissance Marekani, Rusi na hizo zonsi pia Shini rangalie namna ze daula hizo zisaidi yao ze daula za satena namna je wako hansi tahaluf tsanganyana daula qadhiya hindi wako ushughuli hanizo hizo ekanga sina wandu wafanyo siasa walo harmwe fere étranger walo beti salam hizo noti ya kobilizi ke muhimu fariq za wandu wakensi wafikirle daula hatu namna jerjo kufanya siasa hatu sina Kenya lazima rangaleze mustawa hizo rangalie roto yo amini hindi yezim athirisha hindi rangalie Kenya ye place ya Kenya ngio place hindi strategy ngio na poa hindi ngio athirisha hindi rangalie nidhamu dauli na nidhamu ya hei Afrika e place ya Kenya hindi daula hindi ziloba zimana Kenya zinisaidiao wa ila ahi zo fikira muhimu wa Komori ikaunga zo saidia wewe dhamana uhensi siasa ritawe ukopele ya Trump yo sinyeje au Macron yorongo waje wa ila akhiri. طيب yo fikira muhimu jiddan harma masala hiyo na mangalie ze duwali zonsi pia za Afrika muhimu wakansi wasomo wilaya ya vili ya Trump ewe yu haribali ya ndongo hindi wa Komori ansomnikani na mudhaji na mangalie Ethiopia ngabo mufakir muhim do Professor Ruwe Rubli hakonese namne daula hawa kobidi waonane wafanyeze ilaka za hao na Trump ahansiye qiraa no muqaraba wahai namnaji ya imagineo yo fikira muhim. طيب لما قال إريتريا محمد خيري عمر أيضا أهانسية مقارب نمنا جاكو بلي إريتريا ريفاني زي سياسة زهاتو سينا ترامب وكاتي كوي هارجي نابو ينمنا يلاقهاتنا ماريكاني إيكا نمنا جي إلا ذميكي نمنا جي إيو أسئلانا مسؤالي كاو يوهانسيو محمد جاليلو مكينيا دولة مجراني واتو نمنا يهانسيو كانا namna je Kenya kubidika baada Trump abasaini lazima ke daula qawi manaidi halif strategy wa Marekani no ilia jo wajihishin harima ya sharqi ya hatuila fikira mangale Somali na mangale Somaliland iho wansi pia heni wandu wa hansi muqaraba fikra namna jerjo kufanya taamuli ya hatu na Marekani hiyala hesi ya sanyumeni ikaunge joko baliwa ni Trump sisi wa Komori ni mfanya ndongo hindi dele suala ni zisao madhamana wa hatu watukufu mhansi muqaraba hindi wa Komori madhamana wa Komori mhansi muqaraba hindi hiyala ikao dizenongo ikao dizora zitekeleza bana yode shaq ikao nsoka hanza nifanye naqd ni kritike ya akili ya kipolitiki ya kisiasa ya hatu. طيب ngamwendo harima aqili ndikirtike aqili ya he namna jeriko fikirie dini abasainwa mwanzoni nike nasiha wanama watukufu ikao sijotamani ukana wa Komor zi aqili zatu zidoka aqli maftuh open minded ya aqili doshindari kubali fikra maana hiyo muhimu jiddan harima masala ikao doria shio no wakati kauri yanshio na zila dhawahiri kao ngazivenu hao abasain yo fikira muhimu fikira yoti parsanda wa Komori fikira hiyo dokana ti parsakana ngasina baadhi ya maulama harmensi hatu ikaungwa wana jumud ya aqili ya hao fi akinna zibaziwa kasushi na ufikiri kharij ya sunduq na hiyo mushkila wa Komori izo nambao banu mtu hamba kana ni changer mutakadi wa haho mtu hamba kana uchange value ya haho
wala ntu hamba ukana ushanjeze fikra za kipolitiki za hao, wala ntu hamba ukana urensize imani ya hao, wa inama izo ntu hao wamanzo kana waangalie o wanrajine namna wafikirio, waangalie eze mujtamaati zinrajina namna wafikiri hata wawasili banu ne namna wewe wafikiri wawasili banu, liannahu takriban wanunga singo fikiri sawa. Lidhalik ya fikiri ya amini Mwenyezi Mungu, aidan hunaka man fakkara wa qaddar ya kufuru Mwenyezi Mungu. Lidhalika yudi wahanu nanzoni huambikana ladhimu wangali wewe namna jewa wasuli harma iman, mrajina namna jewa wasuli harma kufru. Ladhimu wangalie o muqarabawu. Nabiyullahi Muhammad alayhi salatu wassalam hamba fikra muhimu wa kumwara. Hamba kana kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Kullu bani Adam khata. Na we khata tukana khata uende warendembi, walakini khata ngejo mkinisha ufikiri. Khata ikaw ngejo unjia harma aqili ya haho uwasili harma tabia na suluk ikaw ngejo ka khati. Lidhalika waladhi murelewe fikra hamadiyo. Khata iyo sifa ikaw yulazimu mwanadamu harmo o hayati wahahe daiman. قد يكون ووزي فكرة كوزي أمين زو فكرة كوزوبها في ضلال مبين لا تدري كتسجو. قد يكون إذا كاو سيسيرزي أميني إذا تلزي فكرة زاكويل. قد يكون إذا ولا وأميني إذا فكرة زاكويل. لذلك الذي مرد كان open minded ridole wa fikra hamandiyo. Mana daiman Mwenyezi Mungu harambia ukana harimwe janibu hiyo hamba kana lakum dinukum waliyadin. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud. Labu hurriya fi tafkir, hurriya fi al-mu'taqad, waangaliyola hafikiri namna jihata ya wasulibana wa huwe wafikiri namna jihata wa wasulibana. Lidhalika ladhimu ze fikra zidokaya wadih harma ejanibi. Zabariri ni hadise fikra hii dokane muhadara ratoa juzi baadhi za maulama uwajuha waheya waambatine hindini. Lidhalika inu takmila no ilini wanike konseye harima ejanibi. Heni haqiqa ikaunga mjoyo na harma dunia iso hana sifa mbili. Ngabu haqiqa thabita, ngabu haqiqa ikaunge joka ya tatasim bin nisbiya. Leo haqiqa thabita ukana ngabu dawla iparao Komor. Haqiqa thabita kabati mjoshina bikana kabati mbaibu ikao dawla iparao Komor. Abadan mawjud giyo. Kabati mrujo jahara ukana waka mtume ikao para nabiyullahi Muhammad. Kabati mrujo jahara fikra amadiyo. أو على الأقل كان يشخص وحكاية حريمة مكة في فترة من الزمن، أو عيسى بن مريم أو علي صالح على سبيل المثال. صنتي بيا أرجو أمين كان يحقيقة ثابتة، ولكن قابو حقيقة كاو يوجد حقيقة نسبية ونما وتكف. هل مثلا صنتي بيا غير أمينيو كان نغسنا بلاجي زليو هارمين سياحات بلاجي أمين سميه لدنجيما au diamale eji soundai zonti pia zo plage hakika, walakini yenje mandai eji soundai de ya Mwanzaza, de ya Male, de ya Maore, de ya Nzuani, de enda ibe jisao wa ila akhir hakika, walakin yahmil fikra nisbiya. Lidhalika dobana nzuna mbikana wa Komor maulama latimur do fikirena mnai kana hizo wa amini laisa bidarura ukana uamineza kweli. namna wawasili harma imaniyo, aidan hunaka man fakkara wa qaddar ya wasili harma iman ikaonge juka mukhtalif. Izo nifanyao vanu dokana manzo wewe angalia akili ya mru ikao ya fikir ya wasili bala jeheli kana wewe ufikiri wasili bala. Ngabo alim yuparo Muhammad Rashid Rida makula muhim jiddan ya zambie fikrai sisiri nataawanu fima tafaqna alayhi, na ridosa idilana zilandongo ikao do rafikiana, ridosa milihana na zilandongo ikao rikhtalifiana. Yudi zitahau harima ensiya hatu Komor. Nataawan risaidilane zila fikra ikao wafikiana, ridorchina na udhur zilandongo ikao rikhtalifiana.
leo miti aminikana ye juwadi afdal وهؤلاء أمين كان سيرسيدي أفضل اختلفنا ولكن نتفق ريتعاوني ريسيدلاني هلا نوغي كاودورا وفيك يعني دولة كوموري لازم يكي دولة قوية فكرة مهم وكم wewe daya namna jojo kuwasilisha risala yao wewe nduwaso kanzo welewe kana wangonti pia laysa min nafsi daraja ho ya he tafkir ya he mustawa ho ubembea fikira muhimu hiyo janibu kana janibu ya ufanya taabir rai wewe namna uliona huria uwasilishe fikra hao namna ujuko uwasilishe fikra hao aidan hunaka man yu'min bifikra mwanzo yaiwasilishe lidhalik Mwenyezi Mungu haambia kana harme aya kana lakum dinukum waliyadin wasilishe fikra hao wasina kana wanjia sidam udu ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'idati alhasan kajaambia kana wende wafanye sidam wende wavurane wende wawane nabiyullah Musa wa Harun Mwenyezi Mungu haambia kana ende waambie Firauna qawlan layyinan nabo Firaun dictature ikawa hambakana ana rabbukumul ala nabo hamdilo kana ende waambie qawlan layyinan lidhalika ma ulama wa komori aqli ladhimike aql munfatih ila haddin بعيد iyo fikira ikawa mtu kanzani tilizi harima masala ikawa maana hiyo masala ikawa ikaiti ya baadhi ya balbala haula he qadhiya raitekeleza juzi ya husue masala he iman ya mwanadamu ikawa ngeno hurriya ya amini lidhalika tusane nde rege wakati mwingi harima ya hadisi hiyo babu se risala na kanzani iwehe iwasili na woti korongoza maulama ikao duwani wani hadisi za en privé haula he hadisi ikao doya tekeleza harima halaqa ya biru khulasati zonjoti mizi ya fikra ya mwiso lazimu aminu kana kabatsi mwanadamu uko kansi hajifikirilia ya imani hairenge walakin wewe ngojorenge imani kao hiparisa harmo mujtamai waha baadaha uje ukensi ufikiri imani ndwajina shango jorenge imani kao hiparisa harmo mujtama ngojwa abudiye Mungu ikao wanansi nensi ya haho ngwa maabudi yao baada yabo uje ukensi udofikiri ranzi kana eila njema hawilambi engeba la wewe mkomori hujua uparisa sisi wa komori ngarambudi yao mbena magaya ujodwa mbudi ya mbena magaya lidhalika nataawan fima ittafaqna alayhi wa na'dhura ba'dana fima ikhtalafna fi lidhalika demana Mwenyezi Mungu demana mtume hambia ukana hindi ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani heni mwanadamu yoto zalo kana ngena imani ya joirenga harme umujtama lidhalika huwa mshanjewe imani ya mbabaha ya mzazaha ya de bia ya de madrasa ya dazilazio azisomao ya dazila ara ineze fikra za kifilosofi ya ziparisao ngabo awamili zilo kharij ya he fikra ha hizi mtungeza ukana ha changer imani haukaika changer ya imani ile fikra nsikanzani tekeleze watukufu wa Komori haramu mzoni mwi halaqa ya hatuin ila an naltaqi fi qira'atin jadida. Wassalamu alaikum. Anobo Mwenyezi Mungu kana njamlatizani wakati.